Good morning, brother and sister, and welcome to English Chapel. We are grateful for God, love, and faithfulness. It is only by His love that we are here today. We have come together this morning to worship the Lord Jesus Christ. Before we begin our service, we'll take a moment of silence to ready our heart for worship.
Lord, be with us now. Help our hearts to be open to your voice, to your word this morning. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Okay, thank you. Good morning. Hey, how are you today? Are you alive? The theme that we are given is finishing the race. Finishing the race. Menyelesaikan pertandingan. Dengan baik. Diambil dari 2 Timotius pasal 4 ayat yang ke-7. So this morning, I will just give a short
devotional. Pagi ini saya akan sampaikan renungan yang singkat saja, karena setelah ini kami akan menyaksikan beberapa hal yang semoga sesuatu yang spesial untuk kalian. Okay? So, ini renungan singkat saja. Okay? So, finishing the race. From 2 Timothy chapter 4, verse 7, which says, I have fought the good fight. I have finished the race, and I have remained faithful. Okay? Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis terakhir, dan aku tetap setia. Okay? So, in the race, it doesn't matter how you start the race. It matters that you finish. Ya? Tidak penting bagaimana saudara memulai pertandingan itu, tetapi yang penting bahwa saudara selesai. Ya? So, I want you to say this, yeah? I will read it and then you will read it, okay? Okay. It doesn't matter how you start the race. It matters that you finish. Okay, one more time. It doesn't matter how you start the race. It matters that you finish. Okay? So, yang penting saudara selesai. Okay? Jadi apa-apa masa lalu seperti apa, ya? Yang penting saudara selesai. So, how do we run well? Bagaimana kita bisa berlari dalam pertandingan ini dengan baik? Okay? First of all, from Hebrews chapter 12, verse 1, throw off the chains that entangle your feet. Menanggalkan rantai yang merintangi. Okay? So what does that mean? Your past. Okay? Masa lalumu yang mungkin masih tetap mempengaruhi, ya, masih tetap mempengaruhi kemajuanmu. Okay? And the second, your sin, dosa yang merintangi, ya, kakimu. Membuang itu, meninggalkan itu, supaya bisa lari, supaya bisa tetap maju. Okay? Number 2, run with perseverance. Berlari dengan tekun. Okay? Exercise every day. Kalau kita mau lari dalam satu lomba lari, ya, pasti kita harus latihan jauh-jauh hari sebelumnya, ya. Dan kita mau latihan setiap hari, olahraga setiap hari supaya kita cukup kuat, ya. Jadi lomba lari itu bukan satu hal yang kita lakukan hanya hari ini saja dan sudah selesai, tetapi suatu hal yang kita lakukan setiap hari. Okay? Dan itu berarti bahwa kita harus disiplin, ya. Kita butuh disiplin dan practice, ya, latihan, dan itu sesuatu yang setiap hari yang kita mau lakukan. Dan pasti, ya, pasti kita juga akan merasa lelah, mungkin sakit, mungkin banyak keringat, ada darah, ada nangis, ada banyak hal yang membuat kita merasa kurang nyaman. Lomba lari atau pertandingan dalam kehidupan kita bukan sesuatu hal yang gampang, ya, tetapi kadang-kadang susah, ya. So, don't give up. Okay? And the third, fix your eyes on Jesus. Matamu tetap tertuju kepada Yesus. Keep your eyes on the prize. Okay? Matamu tetap tertuju pada hadiah, ya, yang di garis terakhir itu. Keep your eyes on Jesus. Keep your eyes on the prize. Okay? Jadi saya mau kalian membaca itu. Keep your eyes on the prize. Coba. Okay, satu kali lagi. Keep your eyes on the prize. Okay? So, this race that we run, pertandingan ini atau lomba lari yang ini dalam kehidupan kita, it's not just something that we see at the end of our lives.
when Paul said, I have finished the race, I have fought the good fight, dia sudah di akhir kehidupannya, dia tahu bahwa dia akan mati, ya. Jadi kita tidak mau hanya bilang seperti ini waktu suatu hari nanti, ya, waktu kita sudah mau mati, kita sudah mau meninggal, dan ini saya sudah selesai, saya sudah mengakhiri hidup ini dengan baik, dengan setia, ya. Memang kita mau seperti itu juga, seperti Paulus, kita semua mau katakan di akhir kehidupan kita bahwa kita sudah mengakhiri hidup kita dengan baik, dengan setia kepada Tuhan, ya. But every day now we want to finish well. Setiap hari sekarang kita mau selesaikan dengan baik. Jadi mari kita berkata bahwa hari ini I want to fight the good fight. Hari ini saya mau mengakhiri pertandingan. Hari ini saya mau mencapai garis akhir. Hari ini saya mau menyelesaikan hari ini dengan baik. Saya mau lari dengan tekun hari ini dengan baik. Saya mau fix my eyes on Jesus hari ini. Okay? Jadi mata kita tertuju kepada Yesus setiap hari, supaya kita menyelesaikan setiap hari yang Tuhan berikan kepada kita dengan baik. Bukan saja hidup kita di akhir, tetapi ini sesuatu yang kita mau lakukan setiap hari, ya. Karena Tuhan memberikan kepada kita hidup setiap hari. Jadi mari kita melihat setiap hari sebagai lomba lari yang kita harus menyelesaikan dengan baik. Don't give up. Ya? Don't give up. Jangan menyerah. Maybe you will fall. Mungkin suatu hari saudara akan jatuh. Ya? Karena kita semua masih tetap jatuh dalam dosa. Ya? Get up again. Bangkit lagi. Run again. Tetap maju. Tetap berlari dengan tekun. Allah tahu bahwa kadang-kadang kita akan jatuh. Allah mengerti kelemahan kita. Don't give up. Because you are not alone. Saudara tidak sendiri. Saudara tidak harus menyelesaikan pertandingan sendiri. Ya, why? Because God is with you. God will finish the race for you. Allah menyertai saudara, dan Dia yang akan menyelesaikan pertandinganmu untukmu. Ya, Dia sudah menyelesaikan apa? Dia sudah menyelesaikan pertandingan itu. He already fought the good fight. Dia sudah mengakhiri garis terakhir. Dia sudah mencapai garis terakhir. Dan dia juga berjanji kepada kita semua bahwa Dia yang memulai pekerjaan yang baik di dalam kita. Dia yang akan menyelesaikannya. Ya, jadi bukan kita saja yang harus berlari dengan tekun. Kita ada sahabat yang berlari di samping kita, yang membangun kita supaya kita bisa tetap maju. Okay? So don't give up. Jesus is with you. He will finish the race for you. Let's pray. Jesus, I believe in you. I will trust in you. I will trust in you. Forever I will trust in you. Jesus, I know you love me. Jesus, I know you with me. Come in my life, stay in my life. Jesus, come and stay in my life. Sing it. Jesus, I believe in you. I
I believe in you. I believe in you. Jesus, I believe in you. I will trust in you. I will trust in you. I will trust in you. Forever I will trust in you. Forever I will trust in you. Forever I will trust in you. Thank you. Oh, there we go. Okay, next. Jackson. Where are you, Jackson? Hello, good morning, everyone. First of all, I want to say thank you to our beautiful English teacher, Miss Kara. Thank you for your support and thank you for your encouragement to us. And the song I want to sing is God's Presence. Maksudnya kehadiran Allah. Saya menceritakan sedikit background daripada lagu ini, menceritakan tentang bagaimana saya datang dari Malaysia ke tempat ini dengan culture yang baru, makanan yang baru dan banyak hal yang membuat saya untuk beradaptasi dan akhirnya secara manusia itu membuat bagi saya ya stres. Mata kuliah juga di musik, mungkin ada teman-teman saya itu membuat kami mungkin kadang-kadang linglung, tapi puji Tuhan semua ini karena Tuhan yang menguatkan saya untuk menghadap semua challenging temptation di tempat ini. Thank you God for your blessing on me. This is my song and this is my story. Oke, saya invite teman saya Kia untuk menyanyikan lagu ini. Dia akan main musik untuk saya. Ya, selamat menyaksikan. Semoga lagu ini memberkati kita semua. When I walk in the dark, your hand lift me up. I'm never alone. You are always there, Lord. When the winds come roaring, the storm of life are near. I'm not afraid, I won't fear, for God is always holding me. In the darkest valley, you are my light. You can lift me. You give me strength. Your presence is always here, guiding my steps in every moment I need. You are faithfully waiting. Your presence, the true helper. You will never leave. Always together forever.
Let us sing together. When I walk in the dark, your hand lift me up. I'm never alone. You are always there alone. When the winds come roaring, the storm of life unleash. For God is always holding me in the darkest valley. You are my life. You can't leave me. You give me strength. Your presence is always here, guiding my steps in every moment I need. You are faithfully waiting, God's presence, the true helper. You will never leave. Always together forever. Your presence is always here, guiding my step in every moment I need. You are faithfully waiting, God's presence, the true helper. You will never leave. Always together forever. Always together forever. Thank you. God bless you. All right, thank you. Okay, thank you so much, Jackson, Kia, Efra, and friends. All right, now we want you guys to interact with us. So, we are going to learn a dance. Okay? Ha. Time to dance. Okay? This is from the song by Forrest Frank called Your Way's Better. Okay? And the song goes like this. Oh Lord, I need you now more than ever. Would you put my heart back together? I searched the world till my head hurt just to find out your ways better. Artinya, ya Tuhan, aku lebih membutuhkanmu sekarang daripada sebelumnya. Maukah kau menyatukan kembali hatiku? Aku mencari di dunia sampai sakit kepala hanya untuk menemukan bahwa jalanmu lebih baik. Okay? Jadi, do we have music? There's music? Okay. Belum. Because I have to teach you the moves first. Okay? Okay. I need you now more than ever. Would you put my heart back together? I searched the world till my head hurt just to find out. Okay, good. Okay. I will teach you the moves first and then we will try with the music. Jadi saya akan ngajar gerakan dulu, lalu setelah itu kita akan coba dengan musik. Oke? Siap. Lalu sebentar, setelah chapel sudah selesai, kita semua turun ke bawah di depan gedung A, kita akan buat video bersama-sama. Apa menari ini, oke? Oke.
Oke guys, oke. Jadi waktu pertama kali mungkin kaki yang kanan di depan, lalu putar, lalu setelah itu kaki kiri di depan, putar kembali. Oke? Dup, 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 dup. It's okay. Oke? Oke. Jadi, dup. Oke? Lalu setelah itu just to find out your ways better. Dan setelah itu setelah kita begini, bisa seperti itu ya. Oke. Dan yang terakhir bebas, free. You can go like that or like that or apa saja ya. Oke? Oke. Kita coba dari awal, oke? Oh Lord, I need you now more than ever. Oh Lord, I need you now more than oh Lord, I need you now more than ever. Would you put my heart back together? I searched the world till my head hurt just to find out your ways better. Oh. Oh Lord, I need you now more than ever. Would you put my heart back together? I searched the world till my head hurt just to find out your ways better. Oh, not alone. Oh Lord, I need you now more than ever. Would you put my heart back together? I searched the world till my head hurt just to find out your ways better. Oh, not alone. Oh Lord, I need you now more than ever. Would you put my heart back together? I searched the world till my head hurt just to find out your ways better. Oh, not alone. Oh Lord, I need you now more than ever. Would you put my heart back together? I searched the world till my head hurt just to find out your ways better. Oh, not alone. Boleh saya dengan kasih minta Ibu Tri maju ke depan dan menang. Ya, mungkin supaya Ibu Tri tidak sendiri ya. Yang lainnya yang mendorong dia maju ke depan. Silakan Pak Aldo. Apa?
Semua dosen dan karyawan saja ya, supaya adil. Oke. Ayo, ayo, ayo. Ibu Meli juga. Ayo. Semua dosen dan karyawan silakan. Please, cepat. Tapi, it's okay. Mereka, oke. Oke, yang lainnya terlalu malu mungkin dan kita sudah harus lanjut ya. Oke, let's start. Musik. Oh Lord, I need you now more than ever. Would you put my heart back together? I searched the world to my head. Just to find out. Oh Lord, I need you now more than ever. Would you put my heart back together? I searched the world till my head hurt just to find out your ways better. Oh, oh Lord, I Okay. Thank you so much. You may be seated. But don't forget, after chapel, habis chapel kita akan turun, kita akan menari di luar di depan gedung A. Kita buat video ya. Oke? Oke. And for our final testimony, the English class is going to sing a final song. Okay? So please, English class, please come up. Okay? Kelas bahasa Inggris, tolong.
Thank you, English class 2. Let's give them another clap. Good job, guys. So, that song, finish well, ya. Selesaikan dengan baik. Every day that we are given, setiap hari yang Tuhan berikan kepada kita, let us finish well. Finish strong. Finish faithfully, dengan setia, for the glory of His name, untuk kemuliaan nama Allah. Let's pray. Father, we want to glorify you. We want to praise your name. Our lives, they are for you. Lord, give us the strength to finish each day well, to see what you have given us every day. Lord, and help us to be faithful in everything that you have given us, to finish the race well, to finish each day well, to finish this semester well. Lord, give us hope, give us joy, help us to keep our eyes on you. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Good morning, everyone. On behalf of the chapel committee, we would like to say thank you to His servant for delivering the word of God. Also, all the servants who served this morning, God bless you. Chapel schedule. Friday, May 23, 2025 is the class of 2022A choir performance and testimony of internship students by Yehezkiel Abieser, Elsa Fadia Simanjuntak, Eston Liban, Eodia Carolina Poli, Stefanus Merang, Ririn Oktorida Atakari, and Theo Epsan Watahila. Worship leader by Dodi Marlito, class of 22, singers Aan Surya, class of 22, Loisa Marilucia and Julian Kesia, class of 23. Musician by Prendika Junior, class of 22, conductor by Gracio Jeremy, class of 23. The first to leave the chapel were the lecturers and employees, followed by the students who are seated at my left, center, and so on. That's the announcement. Thank you for your attention and God bless you. Good morning. Baik, pagi hari ini saya membawakan kabar sukacita buat kita semua. Waktu hari Sabtu tanggal 17 Mei 2025 kita telah melaksanakan kegiatan Jafrai Band Festival dan sudah ada hasil yang disampaikan, dan untuk hari ini pada kesempatan ini kita akan memberikan apresiasi kepada setiap perwakilan band yang sudah mendapatkan hasil dan juga pemberian instrumentalis terbaik. Saya akan membacakan nama-namanya, silakan untuk setiap band perwakilannya satu orang boleh maju ke depan, dan juga bagi instrumentalis yang terbaik ketika saya sebutkan juga namanya silakan untuk maju ke depan. Berdasarkan penilaian juri maka diperoleh hasil untuk pemenang Festival Band STFT Jafrai tahun 2025 ini adalah juara 3 jatuh kepada, apa ini namanya? The Panci Band, angkatan 2024. Silakan perwakilannya maju. Untuk juara kedua diraih oleh Lenfiri Band, angkatan 2021. Dan juara 1 jatuh kepada Syama Band, angkatan 2022. Silakan untuk perwakilan tiap band maju ke depan. Yang tidak maju berarti hadiahnya saya bawa pulang. Oke, baik. Untuk instrumentalis terbaik. Yang pertama, keyboardis terbaik jatuh kepada William, angkatan 2022. Gitaris terbaik jatuh kepada Hendy, angkatan 2022. Basis terbaik jatuh kepada Kenny, angkatan 2022.
Drummer terbaik jatuh kepada Erik angkatan 2021. Dan vokalis terbaik jatuh kepada Ike angkatan 2024. Silakan maju nama-nama yang disebutkan. Kalau tidak ada yang mewakili saja, silakan. Dan satu lagi, karena lagu pilihannya merupakan karya cipta, jadi ada pemilihan karya cipta terbaik juga. Ini jatuh kepada karya cipta dengan judul Menggapai Surga, jatuh kepada Hendy angkatan 2022. Silakan untuk perwakilan-perwakilannya, boleh keyboardis, gitaris, basis, drummer, dan karya cipta terbaik. Angkatannya saja yang mewakili, silakan. Untuk keyboardis, gitar, basis itu angkatan 2022, silakan ada temannya yang mewakili. Lalu ada drummer angkatan